Maria uyena obonile o ilabona baphelelwe yiwayini. hore wine e fedile mona. Hlala phansi. Kunezinye izinto Hona le dintho tse ding ezikhona ukubonwa omama tse bomme ba di bonang thina ngeke sikwazi ukuzibona. re ke kebe ra di bona. Siba likhulu. Uma kunengozi ezoza kuwe, Ha o ba le kotsi e tlo yetsahalla umama uyashesha ukuyibona, mme wa kgona ho elellwa wena ungakayibona. wena o so e bone. Angicela ukushumayela le. Ke kopa ho rera letsatsing la kajeno. Lithi iBhayibheli Bibele e re uMaria wayekhona Maria o ne a le teng, kodwa uJesu wayimenyile. Jesu na mengwe. uMaria Maria wabona a bona sebaphelelwe yiwayini. hore wine e fedile. Jesus. Kunezinto azozibona lo mama Hona le dintho ya di bonang kodwa yena angazenzi. a sa di etse, Atshele umyeni wakhe a bolelle molekane sebaphelelwe yiwayini. hore wine e fedile. Now indoda ehlakaniphile Monna ya hlalefileng iyakwazi ukudiscern umoya. o kgona ho hlola moya. Wabona ukuthi iwayini liphelile. Maria bona re wine e fedile, Waya kuJesu a ya ho Jesu sebaphelelwe yiwayini. a re wine e fedile. Now uMaria uyazi Maria wa tseba lo Jesu hore Jesu akuyena umntwana njengabanye abantwana. ha tshwane le ba bang. uMaria uyazi Maria o a lo tseba engikhuluma naye hore ena e ke buang ka yena uyindodana kaNkulunkulu, ke mora Modimo, akuyona indodana yami. a se mora wa ka. Wazi nendlela yokum-approacha. O tseba le tsela ya ho atomela ho yena. Ngiyapicture nje ukuthi wafike kuye wathi, Ke ya nahana o ile a fihla a re baba ntate, bayede a re hosana, sebaphelelwe yiwayini. a re dintho di fedile, wine e fedile. Uthi uJesu mephandula, Jesu ha mo araba o re mosadi, nginamsebenzi muni e ka ba taba ya ka le wena ke eng nawe. le wena. Akathi nabo A re le bona, ha re le bona. awuboni ukuthi isikhathi sami E sikakafiki. ka ba ha o bone hore nako ya ka ha e so fihle Lo na. mama wazile Mme na o lo tsebile muntu unesikhathi, hore o na le nako, for he is born for such a time as this. hobane o tswalletswe nako Lento izale Ntho ya etsuwang yilento yenzayo. ke ntho e etsang. Hey, Uyambona umntana wakho menza into angayizalelwanga. o bona ngwana hao ha etsa ntho a sa Angicela ukukhuluma nomama. Uyambona umntana wakho menza into angayizalelwanga. ngwana ha etsa ntho a sa Bekadaka uyabona ukuthi akuyona ayizalelwe le. ha tswallo o etsa Bekakaphili kahle uyabona akuyona ayizalelwe le. se tsela a phelang Kodwa ka yona. ikhona into ayizale Ho na le ntho a at an etsang appointed time. ka nako e tshwanetseng. Uzobamba lento kuyiyona yona. Kodwa kuthatha ukuthi wena Ka hore wena umsupport. o mo support-e.